Želimo vam dobro večer, poštovani gledaoci. Cazinsko udruženje distrofičara je setom od 4 edukacione radionice o personalnoj asistenciji završilo projekat Zajedno aktivni, Zajedno slobodni. Projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a osmišljen je s ciljem omogućavanja uključivanja mladih bez invaliditeta u sistem pružanja socijalnih usluga osobama sa invaliditetom. Kako bi proširilo priču o personalnoj asistenciji kao vidu socijalne usluge od koje uveliko zavisi samostalnost osoba s invaliditetom, Udruženje distrofičara grada Cazina u proteklom je periodu realiziralo nekoliko veoma značajnih projekata. Jedan od njih je Zajedno aktivni, Zajedno slobodni. Završne radionice predviđene ovim projektom održane su proteklog vikenda u Centru za kulturu i turizam grada Cazina. Predsjednik udruženja Hasmir Delić. Danas smo ovdje kako bismo zatvorili projekat Zajedno aktivni, Zajedno slobodni kojeg nam je finansiralo Državno ministarstvo za ljudska prava. Ovo je zadnja aktivnost u projektu. Danas bi se trebalo održati jedna edukativna radionica i mi smo zbog prolongiranja aktivnosti vremena ograničenog danas trebalo održati 2 radionice. Projekat Zajedno aktivni, Zajedno slobodni je sufinansiralo Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine. Riječ je bilo o širenju priče o personalnoj asistenciji, dakle to je u stvari jedan vid socijalne usluge od koje ovisi samostalan život osoba sa invaliditetom. Prvenstveno kada je riječ o mlađim osobama, bilo je riječi, trebali smo izvršiti edukaciju određeni broj mlađih osoba kako da se uključe u pružanje usluga osobama sa invaliditetom, odnosno personalne asistencije. Danas je ovdje trebala biti edukacija za određen broj osoba, dakle 3. i 4. modul, čime bismo i zatvorili ovaj projekat i poslali na usvajanje Ministarstva civilnih poslova. Nakon radionice održan je i radni sastanak na kojem su izabrani članovi udruženja koji će zajedno sa ostalim distrofičarima iz Federacije Bosne i Hercegovine učestvovati u obilježavanju sedmice borbe protiv distrofije. Shodno da je pokret distrofičara Federacije jedan od najaktivnijih što se tiče populacije sa invaliditetom, mi svake godine već tradicionalno se iskupljamo za nas tradicionalno mjesto, kad kažem za nas mislim na distrofičare Federacije, iskupljamo se u Fojnici u trajanju od nekoliko dana gdje se organiziraju tematski susreti boje od mišićne distrofije, organiziraju se sportski susreti i druge aktivnosti za koje se dogovore o boje od mišićne distrofije. Članovi udruženja distrofičara Cazin već nekoliko godina zaredom, zahvaljujući podršci određenih subjekata, ove godine nam tu financijsku podršku obezbjeđuje Federalno ministarstvo zdravstva i Gradska uprava grada Cazina, gdje mi ćemo provesti sedmicu dana, odnosno 15 članova udruženja distrofičara Cazin će provesti sedmicu dana u Fojnici, zajedno sa svim distrofičarima s područja Federacije će učestvovati u tim aktivnostima. Projekat Zajedno aktivni, Zajedno slobodni sastojao se od 4 edukacione radionice o personalnoj asistenciji, a projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Bilo bi to sve za večeras, ostanite i u nastavku uz program televizije Cazin.